mumaze igihe kingana gute mu muziki? Maze nk'imyaka 5. Imyaka 5. Okay. Stage ni yawe rero mwatwereka ibyo mudufitiye. Amazina yanyu? Nitwa Ndi Impano Moise ariko mu muziki banyita Ruhaya. We? Ruhaya. Ruhaya. YouTube channel yawe ni Ruhaya? Ni Ruhaya bisanzwe. Ruhaya. Ruhaya ishwe. Ruhaya courage. We hera kambere. Ya. Okay. Je niko giti nkubaze gusa umbabarire ntutsaze tsigaye nkukunda bikaze nubwo incuro nkubona zibaze ngejo bagutwaye ntahaze inshaka ngo wakuzanya tabaze nkikuramo ishoka ngo mubaze akibona ubugi abararize kuki ataretse se ngo ategereze kubishoka yari gihagaze we yaketse ko ndi bumubabaze gusa uyu munsi wowe nkundaburize Ruhaya werekera gucuranga ririmbe twumve. Okay. Nibwo zigisohoka ndanasaze ariko nyemerera nkubaze ututuntu numva dukaze ko ntatwumvaga igihagaze nkumbaza amaraundi sinabaze nagutangiye tugihagaze muturutse inyuma numva birakaze ngibuka ko wansabye ngo nkwicaze urabibona sinatonetse ipiki niyo gusa nacometse uko watatse niko nasunitse ndabona amazi abonetse Ruhaya. Ruhaya urabona vibe zanye hano ukuntu zingana se? Ruhaya courage usa n'abahanzi kabisa. Kandi urashoboye. Ruhaya nge nguhaye Yesu. Nanjye nguhaye Yesu. Nanjye ni Yesu ariko banza wongere unyibutse ryazina ry'Ikinyarwanda. Ndi Impano Moise. Man, ukorerayo umuziki se? Hano muri Musanze. Man, abatipe babaye ko tutababona wan. Hano hari impano. Maze igihe nabaga ku ishuri nago nakundaga kuba mpari. Dore hano hari producer content, hari na SP gang boss wayo n'umuhanzi wayo. Ni producer. Man. Flow zanyu turazikeneye hano muri Musanze kabisa. Ndazifite nyinshi cyane. Sawa rero courage. Nakoze.